چنان کن زندگانی در زمانه که مانی در دو عالم جاودانه. این نوشته را اصلا به آن نفران ربط داده می توانیم که توانستند نام خود را در کتاب زندگی ثبت نمایند و نام ایشان افتخار اهل بیت، اهل دیار و اهل یک جامعه گردیده است. اشور سفر شاعر خلقی تاجیکستان توانسته در عمر بسر برده با کار و کردارهای صمیمی و نمونوی سهم در رشد جامعه فرهنگی تاجیکستان گذاشته باشد. نامبرده 1 می سال 1928 در دهه روبوتینتکی ناحیه همدانی به دنیا آمده است. تعلیم اوله را در دهه گرفته است. محبت استادان، اهل دیار و نزدیکان او را وادار نموده تا راه معرفت را اختیار نماید. به این خاطر حجتهای خود را به کورس 2 ساله معلم تیارکنی شهر کولاب سپاریده و بعداً در فاکولته فیلولوژی تاجیک انستیتوت پداگوژی کولاب حضرت دانشگاه دولتی کولاب تحصیل نموده است. استاد اشور سفر در اویله دهقان به دنیا آمده است. لیکن از آنها 5 برادر بودند و 2 خواهر. 5 برادر بودند و 2 خواهر. زمینها خودش به این مرتبه رسید، عنوان شاعر خلقی تاجیکستان گرفت، مکافات دولتی به نام روزکی گرفتند، در دل دیده مردم جا گرفتند. برادر دیگرشون، برادر کلانشون شکر سفر بودند که یکی از اولین آموزگاران شهر کولاب بودند. بسیار سالخورده ها میدونند در پیش همون کس خواندگی بودند و او اولین معلم خدمت نشان داده تاجیکستان از همون شهر کولاب بودند. حاضر در شهر کولاب کوچه با نام شکر سفر هست. برادر خوردیشون نیاز سفر بودند که با آدمان شناس است، خصوصا به اهل ضیا در ساحه معارف سالهای زیاد کار کردند. بسیار انسان نیک بودند، بسیار پاکدل و چشم سیر بودند. باز یک خواهر دیگرشون معلمه بودند، سالهای زیاد قریب 50 سال معلمگی کردند که بدبختانه یگان تاشون در قید حیات نیستند. فعالیت مهنتی را همچون آموزگار مکتب میانه آغاز نموده و بعداً همچون ناظر شعبه معارف خلق کولاب سالهای 1958 1959 فعالیت کرده است. سالهای 1959 1963 همچون خادم ادبی روزنامه حقیقت کولاب، مخبری مخصوص رادیوی تاجیک در سابق ولایت کولاب، سالهای 1963 1969 در وظیفه‌های گوناگون ساحه معارف خلقی شهر کولاب فعالیت کرده است. اشور سفر فرزند زیاد داشت و همه همین فرزندا رو با پول حلال معلمی به وای رساند. سالهای زیاد در کدام ساحه‌ای که کار کرده باشد از معلمی دست نکشیده بود. زیاده از 50 سال معلم زبان ادبیات بود. من یاد دارم 3 بست کار میکرد. هم بست یکم، هم بست دوم و هم شبانه در مکتب کارگر جوانان درس میدادند. همه خرد کلان همون شهر کولاب استاد اشور سفر رو احترام میکردند، دوست میداشتند، حرمت میکردند. نخستین شعرهای او سال 1951 به تب رسیده بود و آن هنگام اهل ایجاد در نوشته های او آزاد بیانی و نقطه سنجی را احساس نموده بودند. همکاری او پیوسته با کارمندان هفته‌نامه و اهل ایجاد بیشتر می شود. نخستین مجموعه او ابتدای راه نام داشت که سال 1964 روی چاپ آمد و این مجموعه قدم‌های اولین یک شاعر نامور را معرفی می‌نمود. اشور سفر در شهر کولاب یکی از شاعران کسبی، اولین شاعر کسبی بود که با قدم‌های استوار به میدان ادبیات وارد گردید و هنوز از سال 1957 با شعر خاک وطنم سرمه چشمان من است، روی وطن آینه رخشان من است، نور وطن و آفتاب تابان من است، مهر وطنم در دل جوشان من است، در دل و دیده خواننده ارجمند جا گرفته بود و بعدتر صیقل یافت استعداد استاد اشور سفر و کتاب‌های زیاده از 40 مجموعه به چاپ رساندند که از اینها
ду маҷмуаашон ба забони русия ҳам ҳаст. Як маҷмуаи калонашон гулчини ашъори Ашурсафар дар Теҳрон соли 1997 рӯи чоп омад ки 3 моҳ баъд аз вафоташон мутаассифона рӯи ин китобро худашон надиданд. маҷмуаи шеърҳои ӯ бо номи Илҳом, Фарзанди аср, Хандаи гулҳо, Дастёри додо, Самари умр, Гули моҳтоб, Базми садоқат, Раиси миралӣ, Холи фатир, Холгардонӣ, Гулбоғ, Светоглунӣ, Достони нотамом, Гулчини ашъор, Мунтахабот, Гуфтори алифбо, Борони ҳидоят паси ҳам рӯи чоп меомаданд. Ашурсафар аз шоирони музофотии мо ҳисоб мешаванд. Парвардаи муҳити адабии Кӯлобшаҳр ҳастанд, шаҳри Кӯлоб ҳастанд, лекин муҳити адабии Кӯлоб то ин даврони нави советии мо вуҷуд дошт. Як зумра шоироне буданд ки онҳо дар сабку равияҳои классикӣ эҷод мекарданд. Девони бисёрам доранд аз Носеҳи Хатлонӣ ва аз дигару дигарҳо, Ҳоҷи Ҳусайну Мулло Шарифу Мизрову бисёри ҳаминҷа. Лекин ино аз мактаби адабии Вализода ҳисоб меёбанд. Дар даврони нав ино шеъра ба зиндагӣ наздик карданд. Вализода ки дар равияҳои халқӣ шеър мегуфт ва он чизое ки рӯйдодҳое ки дар назари ӯ буд, он чизе ки буд, он тараннум карду гуфт. Устод Ашурсафар ҳамун равияро идома дод дар радифи Саидҷон Ҳакимзодаву Ҳақназар Ғоибу бо шоирони дигаре ҳаминҷа, аммо бо диди худаш, бо андешаи худаш, бо ҳадафи худаш. Ва шеъри Ашурсафар шеъри шодоб ҳам аз зиндагӣ аст, ҳам аз дарду армони мардум аст, ҳам аз барору нобарориҳои зиндагӣ дар марҳилаҳои гуногун аст. Дар ҳар сурат шеъри устод Ашурсафар як шеъре аст ки аз он хонанда армонҳои худаша меёбад, ишқа меёбад, муҳаббата меёбад, самимията меёбад, шодиву нишота меёбад, ҳаҷу истеҳзо, инорам ҳамаша дар шеъри Ашурсафар меёбад. хонаи мо аввал танг буд, хурд буд, майда буд. ёд дорам адиби бисёр меомад, баъзан намеғинҷиданд, дар хона намеғинҷиданд, вале дар дили бузурги устод Ашурсафар меғинҷиданд. онҳоро пешвоз мегирифт, дастархон мекушод, аҳли қалами амун минтақаи Кӯлоба даъват мекард, ҳофизони номиро даъват мекард. то рӯз хоб набуданд, суҳбат мекарданд, шеър мехонданд, суруд мехонданд. шоири воқеан номдору халмардумиву маъруфи мо аз зумраи он шоироне ҳастанд ки ҳам бо ҳузури худ, ҳам тавассути ашъори воқеан арзишманду серҷанбаи худ солҳои 50 ва 60 асри гузашта вориди адабиёт шуданд ва осореро ба нашр расонидан ба мардум, осореро арза доштанд ки аз ҳар нигоҳ арзишманд буд. Ва муҳимтарин ба назари ман вижагие ки устод Ашурсафар аз мутолиаи осорашон ба назар мерасад, ҳамон мардумгароии осорашон аст, ё ба истилоҳ халқияти осорашон. пештар аз он касам албатта ин равиш, ҳамин ҷараён шурӯъ шуда буд, вале бо ҳузури устод Ашурсафар ва чанд нафари дигар ҳамин равиш, ҳамин ҷараён дар адабиёти мо хеле қувват гирифт ва ба шарофати ҳаминҳо вусъату густариши бештар ёфт. албатта мардумгароӣ ба ин маъно нест ки мо танҳо содагӣ, намедонам забон ё содагии муҳтавои шеърро дар назар дошта бошем. яъне мо ҳамин ҷилваҳои тоза ва дурахшҳои тозаи сабки хуросониро дар назар дорем ки бо ҳузури ин шоирон дар адабиёти муосири мо ворид шуд. ва ин албатта хизмати андак набуд. шеъри устод Ашурсафар ҳам бо зарофат, ҳам бо латофат ва ҳам бо орояҳои лафзиву забонӣ ва ҳам бо дарунмояи худ ба дили мардум роҳ ёфт. дар эҷодиёти Ашурсафар ҳаҷв мавқеи муҳим дорад. нахустин маҷмуаи ашъори ҳаҷвияш «Гапи падар» соли 1987 буда шахсони муфтхур, фиребгару қаллобро зери танқид гирифтааст.
маҷмӯаи ашъораш бо забони русӣ соли 1984 ва гулчини ашъораш бо хатти арабӣ соли 1997 ба таб расиданд. ҳамчунин дар бахши тарҷума фаъолият намуда як силсила асарҳои аҳли эҷоди дигар кишварҳоро бо забони тоҷикӣ тарҷума намудааст. ашъори ҷудогонааш бо забонҳои русӣ, ӯзбекӣ, арманӣ, қирғизӣ, туркманӣ ва дигар забонҳо рӯйчоп омаданд. шоири халқии тоҷикистон устод Ашур Сафар воқеан яке аз симоҳои барҷастаи назми муосири моанд. бояд гуфт ки Ашур Сафар дар назми тоҷик дар солҳои 80-90 хеле фаъол буданд ва бо чакидаҳои бисёр пурмеҳр, бисёр бо латофат ва салосати баланд тавонистанд ки ба дили хонандагон роҳ ёбанд. воқеан ҳанӯз солҳои 90, ибтидои солҳои 90 устод ба авҷи шӯҳрат ва комёбӣ расида буданд. бинобар ин ҳукумати тоҷикистон ҳанӯз дар он солҳо хидматҳои адабӣ, хидматҳои ҷамъиятии устодро ба инобат гирифта, он касро бо унвони олии адабӣ, унвони шоири халқии тоҷикистон сазовор донистанд. шоир бо шеър ва сухан тавонистааст то муҳаббатро миёни мардум ифшо намояд ва шеърҳои ҳаҷвии ӯ барои аз байн бурдани фасод дар ҷомеа нақш дошта, як заминаи комиле гузоштаанд дар рушди саҳифаи ҳаҷв дар адабиёти навини тоҷик. Ашур Сафар бо муҳаббат тавониста дар барпо намудани ҳавзаи шеъри вилояти Хатлон саҳм бигирад. дастгирии ҷавонон ва ба таб расонидани маҷмӯаи шеъри онҳо яке аз талошҳое буд ки шоир роҳандозӣ менамуд. дар дасти ман девони устод Ашур Сафар аст ки бо сарсухани профессор Худои Шариф ва охирсухани нависандаи халқии Тоҷикистон Абдулҳамид Самад рӯи чоп омад. ин девон дар 90-солагиашон, дар ҷашни 90-солагиашон соли 2018 рӯи чоп омад. ин девон хеле ки шоири халқии Тоҷикистон мегӯяд, Низом Қосим мегӯяд, шеъри Ашур Сафар шеъри зиндагист. дар ҳақиқат девони Ашур Сафар девони зиндагӣ аст. ӯ ногуфта намонад ки Ашур Сафар серфарзандтарин адиби ҷамҳури шӯравӣ буданд. 11 фарзандро ба камол расонданд. бо набераи бисёр. ҳама ҳамин фарзандон маълумоти олӣ гирифтанд ва хонаи ӯ як олами хосеро мемонд барои худи шоир ва он аз ҳамин олами худаш шеър мегуфт. шоира чӣ муайян мекунад, чӣ муаррифӣ мекунад ба хонанда? шоир вақте ки эҳсосоти шоиронаша нисбат ба ватан, нисбат ба модар, ватан, масалан нисбат ба зиндагӣ, рӯйдодҳои зиндагӣ ифода мекунад. масалан ман гумон мекунам ки агар Ашур Сафар гуфта бошад ки хоки ватанам сурмаи чашмони ман аст, рӯи ватанам оинаи рахшони ман аст. ҳамин як башорати шоирӣ як шоир аст. агар аз ҳамин оғоз ёфта бошад, оғоз ёфт ва ин шиносномаи Ашур Сафар буд гӯем дар оғозиро, ибтидоиро. баъд вай шеърҳои бисёр вай гуфт, масалан як хона пур аз бачаву модар ба миёна, тифлон ҳама истораву ӯ моҳи ягона. ин як шоире ки хонаи пурбача дошт, як шоире ки як бо дар хонадон шуд шоиру иҷодкори зиёд дорад, модараш хел зебо, самимӣ ва дилрас тасвир мекунад. ин шеъри Ашур Сафар аст. шеъри Ашур Сафар шеъри пур аз дарду маъно буда, эҳсосоти хосаро дар худ дорад ки маъниҳо, дарку дарёфтҳои дардолуди шоиронанд. шодию ғамҳо, ғуссаю андӯҳҳо, барору бебарориҳо баён гардиданд. дунёи шоир пур аз накӯиву некбинӣ аст. ҳар сангу хори ватанро беҳтар аз гулу сумбули бегонагон тасвир намудааст. аз вожагон ва ибораҳои корбурди миёни мардум маъмул истифода бурда
زبان اشعارش را از فشردگی‌های بیش از حد رهایی بخشیده است. درون مایه شعرش دردهای مردمند. از خوبی‌ها و زبان‌های هستی در کمال صمیمیت و سادگی با خواننده صحبت می‌کند. پیراهه طی کرده شاعر پر از مهر و محبت است که می‌تواند هر یک خواننده را به این پیراه دعوت نماید. قدرت عقل و ادب را کار آورده اید. پیش رو آینده را آینه وار. دفتر ما را اگر یک بار خانه پی برید، با سخن در فصل سرما نوبهار است. دست پیران را گرفته بر چمنها برده اید. نونهالان چمنها را بهار آورد. آتش اندر ریشه های دشمنی افکنده ما، دوستی را آیت پروردگار آورد. بر شمار خودپرستان و جهالت پیشه ها، از شمار خط زدنها اختصار آورد. جفت یاران را جدا جفت در بنموده ایم، بر جدا اندازها راه فرار آورد. نیست مشکل کاری من هرچند که آسان نیست. امر دل اجرا کنم بهتر از این فرمان نیست. شعر من هموار شعر لایق و بازار نیست. طبع من مانند طبع قطبی و مستان نیست. از پی معنا نرفتم هیچ جا از خانه دور. به دیگر معنایم از دیدار فرزندان نیست. صحبت ایشان برایم خوبتر از توی هاست. خاطر من جمع به جمعیت آنان نیست. هر کدامش در نگاهم عالم افسانه است. مثل من افساندان تا حال در یونان نیست. بارها گفتند جای توست آخر پایتخت. پایتخت من بجز یک کلبه ختلان نیست. ریشه من در همین جا نوده کرد آمد بابا. عالم ارزان است لیکن خاندان ارزان نیست. نزدیک بودن با آرزو و آرمان‌های خلق، نزدیک بودن با درد و شکنجه ها، با پیچ و خم روزگاری مردم، او را به حیث یک شاعر آزاد فکر، به حیث یک شاعر شجاع و نجیب رساند. به این درجه بسیار بلند ادبی و انسانی. باید گفت که استاد اشور سفر توانست که تمام آرزو و آمال، تمام آدمیت خود را، انسانیت خود را در شعر خود بگنجاند. و در قریب در تمام نمودهای شعر اثر دارد، اثرهای زیاد دارد، داستانها دارد، منظومه ها دارد. به این اونایی که رئیسای کلخوز که پیش قدم بودن، نامدار بودن، درباره همه اونها هم اثر دارد. ولی او یک خصلت دیگری اشور سفر را در اینجا ما باید ذکر کنیم. همون در تربیه شاعرای جوان بعدینه همون منطقه کلاب و حصه گذاشت. یک زمره شاعرها هستند که اونا گمان میکنم از مکتب ادبی اشور سفر بهره بردن. غیر از این معلم در تمام تاجیکستان دوست می داشتن استاد اشور سفر، به خاطر آنکه همه ادیبان نامدار و مثلا همسین سال خودش از او جوانترها وقتی که به کلاب می رفتن حتما در خاندان اشور سفر مهمان می شدن، همراه شاعران همون منطقه که ذکر نامشون رفت اونجا بسیاری هستند و هم از خانه نان و نعمت اشور سفر برخوردار می شدم، هم از حظ و شوخیاش، هم از شعر و شیرین گفتاریاش. زبانی شعر استاد اشور سفر زبانی هم برای عام و هم برای خاص قابل فهم، قابل درک و مفهوم و نشانرس و دلرس بود. این چیز هم البته در ادبیات، خصوصا در شعر بسیار چیزی مهم است. و استاد اشور سفر از جمله آن شخصیت‌هایی بودند که با همون فعالیت گوناگون جنبه خود، با حضور فعال خود، با موقع بسیار فعال شهروندی خود به همین روندهای ادبی، به جریان‌های ادبی تاثیر بسیار چشمرس می‌گذاشتند. شما تصور کنید وقتی که استاد اشور سفر
аз як ҳарчанд ки худ масалан гӯем дар музофо дар як минтақаи аз марказ дури мо зиндагӣ мекарданд, вале як ҳамчун як шахсияти ваҳдатсоз дар атрофи худ метавонистанд аз ҳама гӯшаву канорҳои кишвар адибон ва умуман адабдӯстону маънавиятпарастонро ҷамъ биёранду ҷалб намоянд. яъне ин аз он шаҳодат медиҳад ки воқеан ҳамун дониши вусъатманди адабию ҷаҳоншиносиашон ва аз як сӯ ва аз сӯи дигар осори арзишмандашон ва аз сӯи дигар ҳамун сафои ботин, ҳамун вусъати диду назар, ҳамун ҷаҳони ғании ботинияшон буд ва ҳамун ки он касро ба як шахсияти барҷастаи адабӣ ва ҷамъиятӣ ва сиёсӣ табдил дод ва тавонистанд ки дар зумраи хубшахсиятҳои номдортарини замони худ ҷой бигиранд. ашур сафар аз зумраи шоирони хушгуфторест ки тавониста шоирони дигарро дастгир бошаду хони шеъраш барои ҳамагон кушода бошад. аз хонадони ӯ шоирони дигар баромаданд ки тавонистанд номи ӯро пос бидоранд ва роҳи ӯро идома дода бошанд. аз ашур сафар ба мо осори баланди пур аз панду насиҳат боқӣ мондааст ки ҳамарӯза садҳо нафар ташнагони шеър аз он манша мегиранд. дар ҷое гуфтанд ки сухани сода бигӯ ки сухани сода қиш аст, ба нигоҳи дили ошиқ рухи бикшода қиш аст. аз ҳамон нукта ки равшан набувад маънии он, нек пиндор ки як ҳазли вализода қиш аст. яке аз хислатҳои дигари устод ашур сафар ин буд ки бисёр сухандон ва ҳозирҷавоб буданд ва дар ҳама маъракаҳое ки дар минтақаи Кӯлоб мегузашт, чӣ тӯйҳову базмҳо, чӣ маҳфилҳои адабӣ, ҳатман косагили давра устод ашур сафар буданд. ӯ бо суханҳои самимӣ, бо суханҳои гарм, бо нақл ривоятҳо, бо ҳикоятҳо аз устод Сайдалӣ Вализода, бо шеърхонӣ ҳар як бинандаро мафтун мекард. як байти устод ашур сафар имрӯз ҳам вирди забони тамоми тоҷикистониён аст. тамоми тоҷикистониён ва тоҷикони бурунмарзӣ ки дар он солҳои пурфоҷиа нидо карда буданд ки як бори дигар ханда ба лаб мешуда бошад, дар кишвари ғам базми тараб мешуда бошад. мо се бародар якташ мутаассифона дар қайди ҳаёт нестам. Бахтиёр, Файз ва ман аз пайи падар рафтем, эҷод кардем. сабабаш ҳамин ки аввалан мо худамон ихтисосамон вай буд, забони адабиёт буд ва баъдтар дар ҳамон маҳфилҳое ки дар хонаи мо, дар ҳавлии мо мегузашт, мо шоҳид будем, нигоҳ мекардем, медидем суҳбати адибонро, шеърхонии онҳоро, лутфу муҳаббати онҳоро медидем ва ин албатта водор шояд ирсиам бошад, намедонам ирсӣ мешавад намешавад, шояд ирсиам бошад ки мо аз ҳамин вай рафтем, аз пайи падар рафтем ва қариби ҳамин ду-се рӯз пеш як шеъри нав эҷод кардам ба муносибати ҳамин 95-солагиашон. хома фарсуда шударчи ба раҳву ҷодаи ту, нарасидем ба як гуфтаву сарводаи ту. умри мо рафт ба поёну вале ҳеҷ нарафт аз дили мо ҳаваси табъи худододаи ту. на ба ҳар кас сухани сода муяссар гардад, содагии суханат буд зи дили содаи ту. гапсари ҷуд равад дар ҳама ҷо ёд кунанд, аз кафи даст дару чеҳраи бикшодаи ту.